jednog dana u grčkom gradu Neovana ljudi su se susreli bezbrižno, se mažući po svojim tijelima i ne sluteći ništa. U jednom trenutku ja su našla izgleda map izgubljenim blagom. Šta li donijeti sutra, preko sutra, zaksutra? Ne znamo. Da vidimo šta će se dalje biti. Položaj blaga. Položaj blaga ide tamo pa tamo. Idem ja mama. Idem ja mama da se istušira. Blaga. Blaga. Gdje tamo? Idu tamo. Ideš li? Idu tamo. I ovdje moramo da... Potjepana, pogledaj. Ajde nije mi. Važno je. To znači da je to potjepana, to je stari navika. To znači da je potjepana i da je napravljena... Dobro, ajde čuti, gledajmo. Sunčala se zla vještica Amina. Godine 1912. Ona je opljačkala sa Polenom, zlim vasom, opljačkala je lijepu boginju, ekala joj. Gomu blaga je ona dugo štedla u jednoj od vodećih grčkih banaka. Sa vrlo visokom kada ne obrasne. Sunčala se prelijepa boginja Hera. Imala je tijelo lijepo kao samo božanstvo. Imala je svoju se prelijepu Afroditu. Još ljepšu nego samo sunce iznad grčkog grada Neovrazne. Bilo zako blago, dva vješta Minka, zlog, najzlijeg Vasu, grčkog grada. Blago koje je nepravedno oteto od boginje Here. Hajde na to, hoćete da nađe zakopano blago. Ko nešto nađe, neka kaže Expedio. Expedio najveća moć srčovenca. I tako su te tri divne djevojčice koje su htjele da pomognu boginji Heri koja je štedila svoje pare. Izgleda da je jedna nešto... Izgleda da su nešto našle. Ja sam prerešla. Ja sam našla ruku. Djeca tražila blago, blaso, sa sve strane. Nije želio da ikakvom greškom dođe u krađi opljačkanog bara. Obećala mu je brda i doline, samo ako sačuva to blago. Hera, tim sam željela da djeca pronađu njeno izgubljeno blago. Bila je sva u depresiji jer je 1912. godine uložila vodeću grčku banku blago i mada je bila zaslijepljena nevjerovatno visokom kamatom, pisala je teško, nadala se da će ipak jednog dana dobiti svoje pare nazad i sada je sve nade polagala u to troje. Usput u svojoj avanturi sretale i razne buke. Hera plakala svoje prelijepo tijelo ne sluteći ništa. To jest boginja Afrodita. Djeca su izgleda našla blago. Međutim, stala su zato što je zli Vaso čuvao ruku. Bio je namrgođen kao najveći zločinac na svijetu. Možemo djeca protiv Boga, moramo da pozovemo pomoć. Bogina Afroditu. I tako su djeca krenula da traže prelijepu boginju Afroditu da bi im pomogla da se oslobode zlog Vase. Međutim, Afrodita je bila u moru i kupala je svoje prelijepo tijelo i plakala. Ležala je na vodi ne sluteći ništa da je prijeko potrebna toj divnoj djeci.
Umiješala se zla Minka, noseći sladolede kojima je htjela da pomete čitavu akciju i dijelila je djeci sladolede. Djeca su se primila kao zadnji, mislim, jeli su im se sladoledi. Ali sladoledi su bili otrovani, djelovali su tako stvarno i lijepo, međutim, zla Minka je pokušavala da ih odvrati od napada na opljačkano blago. Već oko bilo zamijenilo se od utjecaja sladoleda otrovno. Nje leže jadne otrovane jer ih je otrovala zla vještica Minka. Šta li će sada da se desi? Bog će ga grčki znati. Eto ga Edo Specijalac sa tajnim oružjem koje će možda pomoći ovoj našoj jadnoj djeci da nekako izađu iz ovog belaja. Da li će im Edo pomoći? Šta radi Edo? Prska ih nekom vodicom. Da li je to tajanstvena vodica sa Olimpa? Da li će išta da se desi? Evo ih ustaju, žive su i zdrave kao da im nije ništa bilo. Čini zle vještice Minke izgleda da su otišle u nepovrat. Šta li će sada da rade? Žive smo. Afrodita je krenula po nalogu svoje sestre Here da zavede zlog Vasu, a da djeci ostavi put otvoren. I evo ih. Međutim, Edo prilazi sa leđa, ubija, Vaso pada. I oni dolaze, Vaso je likvidiran. Šta se dešava? Dobro je ipak pobjedilo zlo. I svi odlaze sretni boginji Heri da njeno vrate blago koje je nekad uložila u grčku banku. Uvodi tu grčku banku i evo je boginja Hera kaže njima. Našo moj blago, vidjeti. Boginja Hera, osim što je lijepa, izuzetna i darežljiva. Evo naših junaka koji su sve to uradili. Evo Anju, evo Kanite, evo Ede Specijalca, evo Maše i evo možda i najzaslužnije boginje Afrodite. A tamo negdje Vaso leži mrtav. A Minka već se pakuje i ide sa svojom Slavicom.